Ola, eu son Iker e este é o meu primo Dani e hoxe vamos nos ensinar a facer un biscoito de cenoria. Estes son os seguintes ingredientes. 250 gramos de cenoira, 150 mililitros de aceite de xirasol, 150 gramos de azúcar, 5 ovos, 200 gramos de farinha de trigo, un sobre de levadura química e manteiga para untar o molde. Primeiro botamos a cenoria xa pelada e lavada e despois o aceite de xirasol. E agora programamos 30 segundos, velocidade 6. Unha vez rematado o tempo, sacamos a mezcla para un bol. A continuación, añadimos no robot de cociña os 5 ovos e os 150 gramos de azúcar. Agora vamos programar o robot a velocidade 5 durante 30 segundos. Unha vez rematado o tempo, engadimos a mezcla de cenoria e aceite de xirasol e programamos 30 segundos, velocidade 5. Unha vez rematado o tempo, añadimos a fariña de trigo e o sobre de levadura. Agora programamos velocidade 6 durante 60 segundos. Unha vez rematado o tempo, botamos a nosa mezcla no bol que antes xa untamos con manteiga e por riba fariña. Agora é turno de metelo ao forno. Xa temos o forno quente e metémolo durante 35 minutos a 180 grados.
este é o resultado final. Chegou a hora de probalo. Está boísimo! Espero que vos gustara moito a receita e que o fagades nas vosas casas.